kuna kifie kabisa kilitoka kule kwetu, na aliomba na alitia naziri mbele za Mungu. Kule kwenye nenda kutumikia. Lakini anafika huku, yeye ndio anaanza kufundisha wenzangu basivale kitu. Wanaanza tembea nusu uchi na iko tembea kabisa. Na kisha kale kadogo kenyani jibanishi, anaanza kukokota hivi. Kukokota itafika kubakota na mnaga. Tujikaze twende mbinguni. Amen. Tusipotelee mkanisa. Hakuna sababu ya kuishi mkanisa bila wokovu. Na namna gani utajua? Namna gani nitajua kama siokoke? Ni neno la Mungu. Ikiwa linapingana na neno moja huko, ujue kabisa mtu anajua kabisa siendi. Na Biblia inasema na mtakatifu azidi kujitakasa. Kila siku tunajitakasa. Unaona, nilikuwa nashindwa kwa kitu fulani. Hivi ni lazima nijikaze na mimi nishinde. Nilikuwa kabisa mwenzetu akiniambia mbaya pale mimi najibi. Afadhali na mimi nijikaze nikuwe na nyamazi. Unashinda ulikuwa mwepesi wa kujibia, unakuwa wa kunyamaza. Unajitakasa. Wewe baki kuonea pale na wewe unasema na mimi namuonyesha. Mambo unaiachia Mungu. Unaiachia nani? Mungu. Watu wengi mnyumba, niko nasema ba mnyumba wanalipisha naka kisasi. Bibi analipisha bwana kisasi, bwana analipisha kisasi. Sasa huyu mwanamke hivi alinifanya hivi na mimi nitamuonyesha. Kule kwenye anaenda, labda mwanamke alimwambia kitu fulani au mwanaume alimwambia kitu fulani yenye hakupendeza. Kule kwenye unaenda, shetani iko na mshawishi. Njoo nini akujibia hivi. Wewe nikwambia sasa wewe shetani kwa anakupatia majibu, iko anakupanga. Sasa unafika kunyumba unakuwa makali kuliko jinsi mliachana. Ni lazima tujikaze twende mbinguni. Sisi ambao tumekuwa kwa Kristo. Wewe ambaye umekuwa Mkristo. Wewe ambao unanifuata kwa mbali, ujikaze uwe Mkristo. Uachane na mambo ya dunia ambayo inakutosha njia ya kwenda mbinguni. Biblia inasema hivi. Siku Yesu atakuja, utakuwa vikundi viwili. Wamoja wataenda, wengine watabaki. Inawezekana mko mkwaya, mule mkwaya, wamoja wanaenda, wengine wanabaki. Mtabaki. Biblia inasema watu wawili walikuwa wamelala nyumbani. Mmoja anaenda, mwingine anabaki. Bibi anaweza enda, bwana anabaki. Bwana anaweza enda, bibi anabaki. Na itakuwa furaha sana wote wawili wakienda. Itakuwa furaha sana wote wawili wakishinda, na mbinguni watapata taji maalum ya ushindaji. Bibi na bwana wanashinda, ni taji maalum. Na tukubali kusikia maoni. Nyumba nyingi mwanamke akisema bwana anataka aseme, nyamaza, mimi nilikuleta hapa Australia, mimi ndio nilikuleta dossier yangu, ndio nilikuleta hapa, utaniambia nini? Mimi ndio nilikuleta. Bibi wakati anatasema bwana anasema nyamaza, utasema nini mwanamke? Nyamaza, mungu. Na kisha tunasema tunaenda mbinguni. Hapana. Sikiliza, muelewane, ufanye deba. Ufanye hivi na hivi, ufanye hivi na hivi, tujikaze hivi na hivi. Ili siku moja twende wapi? Mbinguni. Hapa shetani ametia mitego mingi. Ametia mitego mingi na njiani na kazini. Huko wenyewe watakuchokoza pale bure, huko wenyewe watakutosha mkazi bure, kusudi unungunike, kusudi usikie mafadhaiko. Ajabu siku hizi mambo mengi na tushambulia kutoka kwetu Afrika. Zaidi kwa unasikia mtu fulani alienda, mtu fulani alikufa, mnani alikufa. Sasa manunguniko yanakuwa mengi, lakini pamoja na uchungu wa ndani, tuzidi kutegemea Mungu. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Chochote kile kina mwanzo, kina mwisho. Na Mungu anapitia njia ambayo wewe haujue, mimi sijue. Unaweza kuwaza hii ni njia mbaya, kumbe ndio njia ya Mungu. Unaweza kujua hii ni njia nzuri, kumbe ndio njia mbaya. Sasa pamoja na hiyo,
pamoja na msimamo wako na wangu, usimame katika kuomba Mungu. Na tuone Mungu anasema nini. Tuone Mungu anasema nini. Mapenzi ya Mungu, Mungu ndiye anapiganaka vita, na nisikia kabisa Mungu ni mchungaji wetu mwema. Wengi walitoka mkambi, wanasema walitia naziri, nikifika kule nitafanya hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mulisha lipo zile naziri zote.